Mnogi od vas su nam već dostavili svoje komentare, predloge i sugestije, na čemu vam se i zahvaljujemo. Opštinsko veće Ivana Božović, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti. Tako da možemo da ih pozdravimo jednim aplauzom. Sa nama je danas i sektorskih radionica, zapravo sektorskih grupa koje su održavane u prethodnom periodu, a to su grupe za ekonomski razvoj, za zaštitu životne sredine, za infrastrukturu. Sam način rada koji smo primjenjivali tokom izrade strategije podrazumevao je na početku prikupljanje podataka, znači anketiranje građana, prvenstveno smo anketirali roditelje, analizu snaga, slabosti, šansi i pretnji, takozvanu SWOT analizu naše opštine, vizije, misije i strateških ciljeva, definisanje prioriteta i mera za svaki od strateških ciljeva, prikupljanje projektnih ideja. Svim onima koji su prepoznali priliku i šansu da svojim učešćem doprinesu razvoju zemlje. Jednostavno nije vreme i nije prilika da sedimo kod kuće. Veliki broj njih mi smo znali, ali jednostavno je mnogo lepše kada vidite kako to građani vide i kako bi to oni želeli da pojedine pitanje budu uređene. Bezbedan, prilagodljiv, prijatan za život, turistički prepoznatljiv, zemlju otvorenog srca. Kulturno nasleđe, utvrđeni su prioriteti razvoj turističkog brenda Zemuna i zaštita, očuvanje, valorizacija i prezentacija. Pogleda, da li su danas u boljem ili lošem stanju nego što su bili onda kada su zaštićeni i da li na njima treba, u kojima se mogu razvijati najrazličitije delatnosti, najrazličitije kolonije. Utvrđene su mere, ja ih neću sada čitati, imali ste priliku da se upoznate sa njima, imate ih i za nas na ovom panovu. Biće prilike da se morate priznati u prethodnom periodu zaista dosta rađeno od uvođenja jedinstvenog i veoma kvalitetnog sistema videonadzora koji je umrežen. U veoma jakom sastavu radi na prepoznavanju rizika kojima su naši sugrađani izloženi i opštinske uprave. I za te prioritete naravno utvrđene su mere. Strateški cilj broj zelenih površina u zemlju koji su bile jednostavno devastirane i predstavljale određenu ruglu u delovima blokova stambenih zgrada, da vidim našta priča. Znači, mi moramo zajednički da nađemo način da stanemo na put vandalizmu, da podignemo nivo svesti kod svih